meletus balon kuning. Wow, widih, 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 widih. Lihat teman-teman, di sini kita menemukan ondel-ondel muka putih teman-teman. Ondel-ondel muka putih berbaju warna pink. Wih, cantik sekali ya teman-teman ya. Wah, wah, wah. Lihat teman-teman. Widih, widih. Di sini ada ondel-ondel teman-teman ya. Ondel-ondel naik truk Tayo teman-teman. Widih, widih. Keren banget. Wow, ada T-Rex juga di situ teman-teman. Wah, wah, wow. Di sini juga ada ondel-ondel naik truk juga ya teman-teman ya. Mantul, mantul. Wow, lihat teman-teman. Widih, widih, widih. Di sini banyak sekali balon karakter emoji teman-teman ya. Wow, ada warna ungu, ada warna orange, warna kuning, dan juga warna merah ya teman-teman ya. Wah, wah, wah. Wih, lihat teman-teman, ini kita menemukan palu ajaib ya teman-teman ya. Widih, widih. Ayo teman-teman, bantu kakak untuk pecahkan balon-balon yang ada di sini ya teman-teman ya. Kira-kira kalau kita pecahkan ini kita mendapatkan apa ya teman-teman ya. Let's go, bantu kakak ya teman-teman ya. Kita pecahkan dulu dari balon warna orange teman-teman. Ayo kita nyanyi teman-teman yuk. Balon orange, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon orange. Wow, widih, widih. Lihat teman-teman, kita menemukan ondel-ondel muka merah berbaju hijau teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman ya. Ondel-ondel Betawi lucu ya teman-teman ya. Yuk kita nonton ondel-ondel nyok. Wow, kita selamatkan teman-teman ya. Kita taruh sini. Wah, dia naik truk warna putih teman-teman. Let's go, kita pecahkan balon yang lain lagi ya teman-teman ya. Wih, di depan kita ini ada balon warna merah teman-teman. Ayo teman-teman, bantu kakak untuk pecahkan ya teman-teman ya. Kita nyanyi dulu teman-teman. Balon red, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon merah. Wow, widih, widih. Lihat teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman ya. Kita mendapatkan ondel-ondel di sini teman-teman. Ondel-ondel muka putih berbaju biru teman-teman ya. Wih, lucu sekali teman-teman. Nyok, kita nonton ondel-ondel nyok. Wih, mantul teman-teman. Kita selamatkan teman-teman ya. Kita taruh di dalam truk teman-teman. Truk warna kuning. Wow, mantul sekali ya teman-teman ya. Ayo kita pecahkan balon yang lain nih teman-teman yuk. Wow, di depan kita ini ada balon karakter emoji warna kuning. Wah, dia sedang meledek kita ya teman-teman. Ayo kita pecahkan teman-teman ya. Let's go, bantu kakak teman-teman. Kita nyanyi dulu. Balon yellow, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon kuning. Wow, widih, 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 widih. Lihat teman-teman, di sini kita menemukan ondel-ondel muka putih teman-teman. Ondel-ondel muka putih berbaju warna pink. Wih, cantik sekali ya teman-teman ya. Wow, keren, 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 keren. Mantul teman-teman. Nyok, kita nonton ondel-ondel nyok. Kita taruh sini teman-teman ya. Kita masukkan ke dalam truk. Wow, kita evakuasi teman-teman. Mantul, mantul, mantul. Wih, ini sisa satu balon lagi teman-teman. Sisa satu balon warna ungu, bahasa Inggrisnya purple. Wih, mantul teman-teman ya. Ayo teman-teman, kita pecahkan ya. Yuk kita nyanyi dulu. Balon purple, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon ungu. Wow, 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 wow. Widih, widih. Lihat teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman. Kita menemukan ondel-ondel juga teman-teman. Di sini ada ondel-ondel muka putih berbaju kuning teman-teman. Wow, mantul, mantul, mantul. Keren sekali teman-teman. Ayo kita selamatkan teman-teman ya. Kita evakuasi ke dalam truk warna kuning ya teman-teman ya. Wih, mantul, mantul, mantul. Sekarang di dalam truk semua ada ondel-ondel ya teman-teman ya. Wih, 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 wih. Mantul sekali teman-teman. Keren, 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 keren. Terima kasih teman-teman ya, sudah bantu kakak untuk pecahkan balon yang ada di sini teman-teman. Buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Dan aktifkan juga tombol loncengnya. Nonton juga video-video yang lain. Bye bye.